Umukinnyi w'umwongereza rurangiranwa mu mukino w'iteramakofe Anthony Joshua ku munsi waje ku itariki 29 Ukuboza mwaka wa 2025 yarokokiye impanuka mu gihugu cya Nigeria. Uyu mukinnyi w'umunyabigwi mu iteramakofe wo mu gihugu cy'Ubwongereza yarokokiye impanuka mu gihugu cya Nigeria hagana mu gitondo cy'umunsi w'ejo nibwo yarokotse impanuka. Iyi mpanuka yari kumwe n'abantu babiri mu modoka, nawe wa gatatu babiri bitaba Imana, gusa we atajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Iminsi mikuru impanuka ziri kuba umusubirizo aho abantu bari gukora impanuka umunsi ku munsi. Uyu munsi wa none iminsi mikuru irabahitana bamwe na bamwe kubera yuko impanuka ziri kuba umusubirizo ku isi hose, si mu Rwanda gusa, ni mu nce zose zo ku isi aho hari ku impanuka zitandukanye. Uyu nguyu rero Anthony Joshua ni umukinnyi wamenyekanye mu mukino w'iteramakofe mu myaka myinshi ishize. Ni umukinnyi wubatse izina ku ruhando mpuzamahanga, akundwa n'abatari bake ku ruhando rw'isi yose. Ni umukinnyi wubatse ibigwi mu bice bitandukanye ndetse yatwaye ibihembo bitandukanye, amawadi atandukanye ku isi hose mu mukino w'iteramakofe. Ni umukinnyi w'icyamamare uzwi ku isi hose kubera yuko yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2016. Anthony Joshua ni umukinnyi wubatse ibigwi yo mu mukino w'iteramakofe. Uyu mwaka wa 2025 wari umwisasiye, gusa Imana yakinze ukuboko, ariko abo bari kumwe ntabwo byaje kugenda neza kubera yuko bose bahise bitaba Imana. Uyu Anthony Joshua ahita ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Anthony Joshua amakuru yasohowe n'itsinda rye cyangwa se abamurebera inyungu cyangwa se itimu ye cyangwa se itsinda rye, yavuze yuko yaramutse neza kuri uyu munsi wa none ku itariki 30 Ukuboza mwaka wa 2025. Sa aracyakurikiranwa n'abaganga kubera yuko ataramera neza cyane. Anthony Joshua ni umukinnyi rwose wamenyekanye ku isi hose, akundwa n'abatari bake. Sa dushima Imana ko uyu mwaka awurangije neza, nubwo awurangije akora impanuka, gusa si bose bakora impanuka ngo barokoke. Njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Weho mushyashya ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, amakuru yacu, naho ngaho wisanze ni kuri Taifa Rwanda.